Jotono lamsogo o channel lo angkai jotono lamsogo chin channel lo. Thank you. Angkai sar jeng tak thaimana mo chungmang kangkai jeng tonugo bebonno nggo rogo jeng borok kabang SDM office ro phaimanogo jeng KST PRTC ro khaina hinai ngaga tang mainly PRTC khaina thangang kangkai sam tam ro kagos rong nang am kisa sai khina de kai chini je viewers tong mai bang bagai pelai no helpful ngai. First of all, PRTC khaina thangke form nadi 1 passport size photocopy tai birth certificate, school certificate, Aadhaar card, ration card, Panchayat ROR, tai guardian ni ST PRTC citizenship rimano tai guardian ni Aadhaar card voter ID asuno. In case je borok ni babu koroi occasion ke borok bini guardian ni bungto sudi but late ni babu ni bung sudi occasion ke bo death certificate bo mari nai asu bai nongo on pai hanke mono jor khilap khedi self attested didi tai PRTC kaisa 2 number page tongo gazetted officer ni soi gazetted officer ni soyo any gazetted officer, engineer, doctor, headmaster, especially headmaster na chao town ke school ni ke babo tes hemanai so bong soinawi first of all thani norok tosil office tosni verification nai pe khanke thandi arani thing aro nai pe khanke thani disinioro repe khanke borok soi pe khanke norok nawi je jan office ni moto rules and regulations mono haifono main je muhike mo jomari nai SFC section no SFC section repe khanke borok entry khainai hingke entry khema pore entry ni sekang oro kaisa mutungo mobile number noro ni mobile number ready onek important mobile number tongke chao hingke jomari man porbor kaisa slip dinai slip dima pore noro ke time dijang nai time memore in case loge dikhe to maya rimani romdi beshi nge romdi 7-8 din pore 7 or 8 days pore noro kes borok je entry khai kan keno anytime je borok entry khai noro entry khema porna kaisa message phainai o message kaisa number phainai reference number hinai omoke important the most important go reference number om by any jaw tag khemano so noro omono loge tundi o message no dile takhai di ba noro kaisa kam khemano obono diary sugendi or reference number ma hangke noro as soon as you get the message noro obiso phaidi noro acknowledgement telang thandi acknowledgement siak tongnai next visit date ni tayong phaidi